Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Жылытасы келе жанны, нинди ут кабый микән, андый мәрхәмәтле утны кайлардан алый микән. Дөнья үзе ут кебек, бар нәрсәгә ут капкан. Булыр микән берәр яңгыр бу яңгырны туктаткан. Кышын бурый, җәен ява, күзләрен куе томан. Иң көчле яңгыр күз яшы. Ансы да бензин сыман. Dünya birli әжан туңа. Нинди сәйір замана. Әйтерсің қияш урнында бір қара упқын яна. Ринат Харис. Әллә кемнәр белән, кулы белән дөнья әллә ничек ясап куелган. Мин дигәнчә түгел, иртәрәкме, вакытлымы, сынга калып микән тулган. Салават Рахматуллин. Хыялларны иеп яктым әле. Дөнья китте артык суынып. Якты уйларымның ушагында хет бер кеше китер жылынып. Безгә бит шул жылылык җитми. Жаннар каткан инде бызланып. Дөньясына ут тертергә кирәк. Яшәр өчен җанып, әрнеп сызланып. Әрнемәгән, сызламаган жанда битарафлык җая кушагын. Карый-карый һәр көн яманлыкка күзләр җыя дөнья пычрагын. Начар сөйләп, тел пычрана. Аңа бәрелеп йөзләр карала. Йөз карасы бетми юып кына. Ул җил белән җиргә тарала. Якты уйларымнан ушак яктым. Янсын әйлә, янсын ушагым. Ут булмаса, бәлкем шигырь алыр. Az bulsa da dünya pişirağın. Fənis Yarulin. Hürmetli dostlar, barınızlara olur rahmet. Bugün şu vakit tavıp, yal gününde izdəgi ikişər, dürtər, bişər televizorunu taşlap. Sakarның türlü pişmaklarından Şuşu bükülərgə qaramışa, şuşu Matur Abdullah Tukay ismindəki filarmonik konsertlar zalına kilgəniz üçün. Bu proyekt üzünşəlikli, çünki yol əligə birdən bir. Tatar mədəni dünyasında. Budur, ütkərgəş birinci tapqır qurqa-qurqağına bu yıl dələn indi batırlıq yox. Siz uylamağız, mən işləpədən tursam da, işləpə aslında Nişik жеңіп шығарға екен бүгінгі шушы 2 сағат бойы бұл халық әзір мекен тыңларға шиғыр деп уй білән жанам. Анасын үзім юатам. Шынки енді бір гіне тапқыр түгел. Түрлі сақналарда текшіріп қараған бар бүгінгі күнде шиғырның кішін. Мұнда шағирлер бар. Ринат абы өзі келген әні. Татарстанның халық шағиры. Дәулет бүләгі иясы. Мұна тағы мен әйтірмін кімдер бар екен. Фәнис абыйның тұрмыш иптәші Нұрсия апа береді. Мен қазірге бірінші бүлікне біраз ауырақ баштап жібердім. Чөнки ол теге программа белән бәйле булачак. Чөнки анардан килгән әйберләр бар. Заманалар авыр, михнәтләр күп. Тормыш итүләре бик яман. Теге
dünyalarga kayşak, tigi dünyalarga kitesiler, kilip kite fani dünyadan. Şu çaklarda tuktatamın yüzümde. Rahil, duamal bulma. Fani dünyalardan kitu jingil, tigi dünyalardan kaytu ikili. Tigi dünyalardan kaytan kişini görgen yok, nömetke kitip tirilgen kişiler var. Tigi dünyanı anlap, şiir yazmışlar. Çünkü şiir yazganda men sıragam var, ol iki dünya arasında buladır. Çünkü andı sözlerini kalemge yertip, defter bitlerine sırlısı, indiresi, ol peygamberler, ferişteler işine. Bunun buna şairler sıkılır, şın şairler. Şarasızlık, bir taraflık, nedir ağır zamanda yaşıyor bir şekilde, bütün nerse var. Bütün nerse var. Bunun nersedir yok. Jitmi. Tiz bara, tiz eylene jir şarı, tiz bara vakıtı, iyi mi? El ütken iyi mi? Tigi programıdansın. İş kişi yok. Şunun ikisi bir de zaldaydılar. İş icad kişisi benim yakın dostlar. Birincisi İlfak Şegapov. İkincisi Gafur Kayyumov. Hamişincisi benim can dostum diye etip de bula. Çünkü şehir 4 saat ile şehir bizden gülen. O haniye farkı. Min şunu aytayım. Hazır ben biraz yine haniyenin iski algatlayayım. Tatar istirasında iratlar küp. Kadın kızlar şunday alametli işler kılgan kadın kızlar. Külemli sallı işler. Ağır sirek. Haniye gede jingil bulmagandır. Tirlisi bulgandır. Münglegen zallarını nişe diste yıllar boyu tutup turga. Gastrollerge yerige. Bala üstürge. Mana şiir bulur munda anlarsız. Şarasızlık. Feni Sabı'nın şunday unikal şiirlerinin birisi. Bir kimge de baş imam deyip eytmesin algavızı. İdirmez başlarını dostum. İdire şarasızlık. Adaşmam deme yollarını in başta karavuzıp. Kirmem diyen sazlıklarına kirte ol şarasızlık. Kargamam deme dünyanı gayretin barda kızıp. Eytmez sözlerini eyttirip kargata şarasızlık. Küplerinin tırmış yolu bul. Sihirli karasızlık. Şu sızıktan çığa almışsın. Beylese şarasızlık. Feniz Yarulin. Haniye'ye gelgende sizin harbarınızda çakıram ekranga bu teki programda. Ölüm turunda silegende Haniye gelip çıktı. Ülerine 2 ay kalkan vakit bulgan iken 2 ay. Ben nindi şu programda kirek bir çolay ölüm turunda silegende Haniye'nin şolay nedir sizimle bilen gelip çıkıyor. Buna kurkalar ölümden evet. Ölüm turnası. No. Haniye, dostum. Dağın bir rahatlanıp isenlerse Nişe kurukmanın için şunday ölüm turnası silegende çıkıp basıram bilmem. Yoktaşının şıgırı birinciden. Haye. Bu senin bilen benim turu dağım ben. Haye. Yok. Yok. Bu turmuştan bir kimdeysen çıkkanı yok. En kurukkan bir ölüm şu turda kaman kurkabı silergen. Bana ölüm turuna kurkabı silergen. Ben birinci programda kübrek tesiledim an turda. Anlarsın şimdi ben yumuşakrak sili başladım. Ali İrik Miliş bana ayıttı. Sen gürü слушай, mala 25 minut ölüm turunda gürüzü ittin bizni. Tege. Cemaat kurukmaz ölümden. Ol bar kaşanda bu sabır bula. En konkret bir ölüm. Hatınlar iyiler, birbirine kıyamet edeler, politikler alırlar, dostlar satalar. Dünya özgere, ölüm bir kaşanda özgermi. Vakitinde gelip biter, ecelettiğin kazara elmiş. Sen misiniz gittik, sigil. O tak. Buna Haniye'ye gidip vardı, karatturadır, dua bulup varsın. Min bilgen
Барлык менә şu минәтине заттым. Шушы iki программа арасында. Талантлар турында. Булай булды бу. Хания киткәч, Ханиянең искә алу көне үткәрделәр 3 көн. Сөйләмичә булдыра алмыйм, сөйлим бүген. Шушы залда мине чакырдылар. 3 көн буена түләүсез рәхмәт изеннән Ханияны хөрмәтләп, барлык җырчылар, кемнәр янда артистлар килделәр. Мин дә килдем 3 көнгә. Мине килеш әйттеләр. Раил абый, сез Шәмсия апаның шигырын сөйләргә җыенасыздыр. Зинһар сөйләмәгез. Бүген сөйләмәгез. Мин әйтәм, мин аны бит сөйләдем. Мин аны менә сөйләп кайттым Түбән Новгородта 12 көн. Халык тырып басты. Халык нишләргә белми, үземнең калтырыйм. Бит шул шигырны сөйләгәчтен. Монда сөйләмәгез. Мин шуннан соң менә шушы Аңгам Атнабаевның шигырын сөйләдем дә, төшеп киттем. Талантлар. Талантларының язмышлары авыр. Чөнки алар гайри, табигый дөнья балалары арасында я дивана сыман, я үги. Туры булсаң нигә кәкре диләр? Кәкре булсаң нигә төш түгел? Нигә һаман мөгез чыгарасың? Нигә безнең кебек без түгел? Талантларының күңелләрен эшкә сындырып та була кимереп, сындырып та була бүгенгенең калбенә туры китереп, ахыр чиктә үтереп та була, тик кайтарып булмый кабаттан. Талантларга зинһар бәйләнмәгез, үзләренчә булсын талантлар. Аңгам Атнабаев. Хания Фәрхинең күршесе, ул бик матур җыртта тора, янында бер җыртып кунакта булган бар Ханиядә. Аның өстендә тора, менә шушы безнең татарның тагы бер матур хатын кызы, шагыйрәсе Шәмсия Җиһангирова. Син радиолардан аның тавышын ишетеп беләсез. Ул бүген үзе залда биредә. Шәмсия Җиһангирова. Күршеләрдән дә безне яхшы белүче кеше юк. Үзең белмәгәндә беләләр. Күршеләр исән булсыннар. Бер нәрсә булса алар килеп җитәләр. Ут күршеләр дип аталар шуңа күрә. Туганнары үлгәндә белмәскән, авырганда күрше белә. Тавыш чыкмый алмый ди. Эшкә нимеш. Эшәрсең дә җаным. Күрәсең бит. Күрше заманны. Яхшылыкны җиргә салып таптап. Күккә шияләр бит яманны. Байлар шашып-шашып мал җиганда. Ул бит халкым дип җан атты. Ихлас моңы саф җырлары аша җыр моңнарын безгә таратты. Җырчылар күп. Әмма аның кебек эзләп карагыз сез бүтәнне. Ходай биргән илаһи моң аша ул татарның данын күтәрде. Аңа хәзер дуга гына кирәк. Сөйләмәгез актан, карадан. Ул үзе бер җыр иде. Җаны аның тоташ моңнан гына яралган. Эшкә нимеш. Мондый авыр сүзне дуслар әйтмәс якын күрсәләр. Диңгез океаннарны кишәргә әзер. Хания исән, ул сәхнәдә, ул бүген дә җырлый дисәләр. Ömür ötediler, ömür ötmi. Biz ötemiz ömür yolundan. Orta karab, utanmayın hele. Bugün meyigele sonuna.
Мына шулай мен бүтәнчә булдыра алмадым. Бүтән җирдә программада шушы шигырь белән рәхмәт. Сәмсия ханым. Булган кеше син, туры кеше, матур кеше. Бу дөньяда яшәр өчен бит ой, күп көч кирәк. Беләсең ничек, вакыты белән дөньялары рәхәт булса да яшәүләр авыр. Матур булса да. Күп көч кирәк. Елаганда көләр өчен, үз-үзеңне җиңәр өчен, көйсезләрне көйләр өчен, дөреслекне сөйләр өчен күп көч кирәк. Күп көч кирәк бер абынгач тырыр өчен, кабат сүтеп кырыр өчен, кырыс язмыш җилләренә кара каршы торыр өчен күп көч кирәк. Күп көч кирәк йөрәгеңә каршы барып акыл белән эш итәргә. Сибәләнгән йомбакны да ашыкмыйча бер сүтәргә күп көч кирәк. Күп көч кирәк bir nahakka rencitseler, kişsiz deyip kimsetseler, kişli bulup kalır işin. Haman alga varır işin. Gaybını tanır işin. Gafıyı da alır işin. Kişi bulup kalır işin. Küp kış gire. Ay küp gire. Bek küp gire. Küp kış gire. Güler Şaripova. Gülara. Hadi o. Eligine жылы иді, күзгі жиллер иселер. Ağaçlarda sargayışıp, yaprakların sibelер. Görmedim әлі qırqızları, тізілішіп өткенін. Сизмедім лә яшілік білен, жайның өтіп кеткенін. Görmedim әлі qırqızları, тізілішіп өткенін. Сизмедім лә яшілік білен, жайның өтіп кеткенін. Жерде туған аппақ болып, қыраулары да түшкәли. Дымсу жерде мұңсуғына, вақ-вақ яңғыр себәли. Көрмедім әлі қырқызлары, тізілішіп өткенін. Сизмедім лә яшілік білен, жайның өтіп кеткенін. Qırqızlara tizilişib ötkənin. Sizmədim lə yaşlıq bilən, jayning ötüb gitgənin. Aldayamsız küzgü tünlər, nişlərmin min yalğızda. Məhəbbətim yox aşıqda, şeylər gözünə şıqlaşdım. Görmədim lə qırqızlara, tizilişib ötkənin. Sizmədim lə yaşlıq bilən, şeyning ötüb gitgənin. Görmədim lə qırqızlara, tizilişib ötkənin. Sizmədim lə yaşlıq bilən, jayning ötüb gitgənin. Sizmədim lə yaşlıq bilən, jayning ötüb gitgənin. Jayning ötüb gitgənin. Sizmədim lə yaşlıq bilən, jayning ötüb gitgənin.
Kağınmagan kanat, kanat tügül. Tanılmagan talant, talant tügül. Kireşmegen batır, batır tügül. Her bir kaşık jirde takir tügül. Başta etilmegen rahmat, rahmat tügül. İşlenmegen şafkat, şafkat tügül. Her yana şeye kişi yakın tügül. Deşmik kalu karşak altın tügül. Şem kabuzuğun hali yalkın tügül. Ömür itügün hali yaşav tügül. Feniz yarolin. Mana hazır bu bölükte men söyleyeyim indi kişilerinin işi bir kişinin hemen Nursiye apa. Mana şuşu fidakar kişi bitindim Nursiye apa. Yok beni maktamağızın. Hiç seni maktamıyorsun indi. Sen bulmasan Feniz abini şuşu günlerinde men bit size kirgen var. İslam ayıpa bilen kürsüler. Evet Feniz abi. Mana 20 yaşında armiyada şolay şunday gariplenip ömür boyu kişinin rahmetine muhtaç bulup yaşayan büyük edibimiz. Büyük edibimiz. Andı kişiler, evet insan kişiler şunday birbirlerini şid almıyorlar, yazat almıyorlar. Şunun kadar alardaki ruh da yok. Şunun kadar alardaki şidamlık da yok, tüzünlük de yok. Sizde oldu ikilete kübürek mi? Rahmat. Rahmat Nursi yapar. Nindi büyük kadın, nindi büyük kişi. Rahmat sizge bütün millet isminden. Tamaşaşı, susuz aldaki tamaşaçılar üzeri sizge yitirdiler indi rahmetlerin. Ben bunu işiktir koyayımdır indi. Ben... Tak. Allah. Ara alıp koyarım onu artık. Benim şimdi üzümlükteki prinsiplerim bir züküp bulmasa da baralar. Kakazge karamışa şıgır silerge bilen mi bilmeyeyim mi min? Miyatizilenen benim için 45 minut derste oturu mektepte okuanda ol cazaydı. Ben oturayım yaratkan derste, tarih dersinde, resim dersinde, anda tizasında şey bir dersin. Ben de hazır dersim yazım, o tizasın bilen. Benim teki şu an böyle jirine jitirmegen işler de küptür. Şu tiyatronun işik mi yatacağım, min tiyatronun işik tutacağım. Bana mısın indi bir tane bir. Çünkü biz bu ada bu bütün yerde tutar halk şunu indi. Jiri biz bit. Nedir bütün şerek işte bütün su bütün mindi. Bizim avluda mektep var dedi, spiçkolu. O soğuşta bulgan dedim, soğuştan sonra indi gitkenler normalnilerini getirgenler. Bizim avlarında yok idi. No, benim en yanında 30 yıl işledim. Evet, ana tırlısı var ya, uğraşacağız ile şeyleri. Biz mektepte abı yapa, okutuşlarga. Ağlar, Cevdet Abdurrahmanoviç, Anvar Haliloviç, Feniye Habir'in münasebeti beşeri. Biz onların koleksiyonunu bağlardı bir teydik. Onlar bizni uğraşacağız ile gelettiler. Onlar bizni Hazretleri bir tolerant, merhametli bulga elettiler. Kişilerden gil yakşılık izleyeyim. İzlegenli kile tabası. Bir ümitim güne aklansa da şatlığımın bulmuş aması. Kişide kurkaklardan bir batırlık izleyeyim. Miskinlerden izleyeyim gururluk. Merhametsizden bir merhamet izleyeyim. Ciddi şıraylardan yaktılık. Kişilerden gül yakşılık izleyeyim. İzlegenlik ile tabası. Tek bir ümitim gün aklansa da şatlığımın bulmuş aması. Saranlardan yumartıklar izleyeyim.
Mıngsızlardan bir jır mıngayı, artık ciddilerden yılmayı, katılardan yumuşaklıklar izleyeyim. Yumuşaklardan artık katılık. Sülpenlerden dert ışkını izleyeyim. Sülpenlerden dert ışkını izleyeyim. Zafu edenem, dilenci yok. Nursiye apartından fen hesabını silergeyim. Bu benim ikinci bargatı işi. Şurası koleksiyon mektepteki bağlar durumunda silip gitkeş. Şurası şıgını silerge buldum. Kalbimizi yanıcı yana sileyim. Şurası bağlar bilen aralaşıp üskeş, nişiktir biz de üzgerdik. Üzgerteler olar. Yanında bir garip kişi bulsa mı, yanında bir avru kişi bulsa mı, yanında birer yumuşak kişi bulsa mı, o seni barbar terbiyeli yüzünce. Sen üzgeresin. Buna bu şiirini sile getirişim ben. Anlarsın buna uylu başlayalım. Hazır müzikanın yeni koyarlar iken, hazır mısın deyip. Bu Hangam Atnabayev'nin, bu Feris abi Hangam Atnabayev'nin şiiri. Ben Hangam Atnabayev'nin kulunu da çakıralım birige. Azamat abini, elmetten kilip gelmeyen gülesin, yollarına aşar. Bu şiir, telefonlarınız bulsa kabızınız, bu titrendirici şiir. Bu bir şunday, fakirlerini izletirgen şiir. Bir avulda şunday halini görüp İş akılım gitti tuğanlar. İki bala İsrik anaların silep kaçıp gile uğramdan. Enne diler alar, ayağına nik basmışsın diler, bas diler. Enne diler alar, tüzlerini nik açmışsın diler, aç diler. Türgenin var benim isri iratlarının, uğramlarda avunap yatkanın, uğramlarda yatkan iratlarını, kadınları silep kaçkanın. Bu külünüş radikal şekilli. Künükken biz buna küptenden, gacep mini, kadın, balaların jitekleyen, İrin kütergen, canım canım diyor. Eyde tizrek, İgegine kaytıp yatıktı. İde işkenlerin jitken idi, şitte işkenlerin artıktı. Bu hallerge küpten tüngen küngül, titrep kuyduğuna tuğanlar. İki bala, isrik anaların, silep kaytıp gile uğramdan. Enne diler, biz aşıktık, aşısımız gile, aşk girek. Enne diler güzlerini, nik açmışsın, aç dizrek. İsri girler isminden şut ki, süz eytirge benim hakkım var. Siz de isirseniz bütün dünya isirip bite iptaş hatunlar. Hangam Atnabayev. Men mazaklar kıstırmaz kadayım indi. Bu benim klastaş Naile. Sen canım Naile. Rahman Naile. Peki, şunu da götüreyim. Ama Lütfiye Rahman ne güzel. Dostlar, şu buranlarda, salgınlarda şaklap gelgensiniz bu çeşitlerden bunda. İşte düşmezse normal bu. Tak, bulay. Min, ça. Benim Raşit Rakip için çakırganım birige. Bugün Kudası'nın operasyasına girelmediydim. Ben etmeyeyim bu bizim Milan'ın yetekçiliğinde şey başladım.
Ol benim okutuşlarımın birisinde, şol okuttun işik tırmışta, aşısında, tişisinde biraz şolay көріп, мәз бизнесін, әзмәз. Onsun, teatrga menin de işiktir jiddigip geldim. Sonrak da biraz. Ol, депутатка бара, meni доверенный лицо ettirip koydular şimdi. Biz spektaklini biz. Bütün yüzden maktara gerek bir. Депутат elle işli, ol elle yok. Senin tiyatrodan takilesin baranda. O kişilerden izlerden işik kararga. Numin bilen bir iştabının işleyen amelleri işleri bir hesap. Evet, numarı bir çıktım da üzümden emin edem. Bir kaldı ki neyse kayle. Slesir, zavutta yeri. Hatta indi bir kaya işlemeyi, şundi kadınlar var. FM diler alırga. FM, radyo, ayaklı. Alar bütün haberini bileler. Alar bütün mesele. Alar bir kaya işlemeyi şuna göre. Ne? Şundi yirli kadını, müzik, irat kaytıp birgen, pullar kırak kadar. İştensin. Selim? Narsa? Sen beni kadar prasto istiyorsun mi? No. Sen hani tizden master ettirip koyarlar. Kayan bilesin. Halık sili. Bıratmadan teki master. Biraz vakit öte şey işi buturalar. Selim? Narsa? Sen beni kadar master kınayım? No. Sen hani tizden načalnik sık ettirip koyarlar. Kayan bilesin. Halık sili. Bak, teki начальник, цех начальники. Biraz vakit öte, çay içip oturalar. Bir yıl ötken. Selim? Narsa? Kararım nasıl karat? Цех начальнигine. Tizden seni zavod direktif koyarlar. Kayan bilesin. Halık sili. Bak, teki zavod direktörü. Tağı ömür biraz öte, çay içip oturalar. Selim? Narsa? Sen beni hazır zavod direktörü, zavod alga çıktı. No. Naveni seni tizden deputatka saylarlar. Kayan bilesin. Halık sili. Bak, teki bir zamanlı Gosduma'da deputat. Bir 3 yıl ötken, Kreml karşısındaki fatırda çay içip oturalar. Tersen Kreml körüne. Selim? Narsa? Sen beni hazır deputat değil mi? No. Naveni seni tizden oturturlar. Kayan bilesin. Halık sili. Bak, teki oturtalar. Brigadadan kadın bara, pirida şiltirge. Paket bilen. Tekini görsetiler. Selim, bakırım, bir şunma. Yakşat vakat taptık. Tizden çıkarımız. Sabır iman vakatın halık nerse sildi betti. Buna. Bu eyber, yana eyber. Şuna göre min deyindi, halık nerse siler. Min midinde teki yumur silevişi, kaybır vakitte bilden tübendit teki. Bu vakitte şolay turu getirip dizdigindi. Min büten arayı teki şiir silevişi. Minim arttan tağı bütenler minlerler. Buna artistler de var, oturuşular. Rifat Zarip'i bireye geldi. Ulda saknaya şiir silerge jeyina. Danir siliyindi. Şu an buğa şiir sakna gemlerge değil. Şiirinin anın kişi bir kuvvetle. İnternette oturmayayım ben. Benim için oturalar. O kara balam. Salavat oturmayı. Çünkü oturgaçtın anda bütün balaları spilsigini koyganlar bir zaman. Bütün günahları salavatının işine barsan. Anonim yazalar bir tane daha. Var mı senin ul gaybın yok mu? Yazalar seni gidip. Bu bir gitkeştin. 2 kompüter vatkaş. Şu. Bütün sayıtları yok anın. Salavat oturmayı. Salavat isimden oturalardır. Teki min de bir zamanlı. Karım miyim turda yazganlar. Çok. Ey miskin. Tavuşunda yok bu. Sen de artist bul birisi yine diyor. Mine de bakın nasıl yazım iken. Evet. Kuşulup karbular yok. Çünkü Иосиф Бродский'nin sözü var. Min tekrar yolsuna ettim. Если жизнь становится невыносимой, берите тоном выше. Переходите на язык поэзии деген. Rusça. Min de şolay. Tuttum da Angam Arbabayev'nin şiirin irinmişe bütün tanış bilgiler bilen yazdım. Yadbır avalaşa ütüp baram. Hav hav kilip itler selamli.
İsim kuşulmagan kişikler de kapı astına pısıp lenglendi. Şu vakitta imen küse kalıp, tuktap su kuşurga kirekle. Etler bilen et bulası kilmeyi. Kişikleri bilen bir gidekte. Üz yolumda ekringine devam edem. Yolum dürüst bulgaç, is gitmi. Kişiklerinin sınışıp ürüleri mıyık birtiginde silk gitmi. Anga Matnabayev. Ben şuna göre bugün indi barını hazırlığa vaktitte men bu işeceklerini bileyim kendisini. Onlar küp bu dalda. Siz bilgen işeceklerini çünkü bilip jibereyim. Mine bir küp yerden mitken kişiler bir de otura. Men onların isimlerini her birisini etip getireyim. Vakit ne olacak biz? Turu efir bara internette. No birisinin barı bir arasında etip giteyim yani sallı. Bir alı fikri yasayı bit. Men indi kaybır kişiler bilen özümün yolunu şulay turulayım. Dırıs baran mı yok mu nişi gereken de fikirlerim bilem. Alar küp kürgen kişiler. Çünkü birinciden Moskov'da militsiya начальнигі bulup işler. Temir yolda, o düz uğray bir uzak yıllar. Ondan soň kişini en aldı turgan akşa, mal, altın, kümüş bilen işler. O ikinci sınav. Mana şunday kişilerin birisi bizler yolda otura. O Ferit Fakimovich Almaz kompaniyasının general direktörü bir demine Ferit abi. Sportsmen ol, beginden bana kar. Evet. Aktanış'tan o. Aktanış'tan kimler çıkkanı bilesindir. Şunun birisi Ferit abi. Ferit Fakimovich. Bir zor rahmet Ferit abi. Benim rahmet edici kişiler küp. Bir küp. Renat abi oturamında mene. Renat Rauf'uş, Hayzatullin. Benim şekilde kişi oldu. Minanlık şekilde. Benim küpü tügün. Evet. Men näse ki müzik elektim, şunu tur ayte, kızıp da getirgen mojut. Şunda eğlenip de kayta, şalap da. Şu kişilerge barsalar rahmet etesi kile. Köp izledim men bu rahmet yolların sözlerini nişe getirgen deyip. Anar ahıra kalgaç, elençik bula, şu rahmet etem de hazır kilimini alıştıra girip edem. Felis Yarulin. Men özümni pek baxtli sanayım. Kinleşsinler eyle kinşiler. Turmuşumda aşıraptırdı menim kin köngüllü aybet kişiler. Kay vakitte aşıraptırsalar da ayak çaluşular kinşiler. İstanbul deyip barlık vaklıklardan kulsuzdular aybet kişiler. Rahmet sizge, yakşı kişiler. Işraşkan yok, körüp söyleşken yok. Hatlar alışkan yok köptenden. Köngüllerinin iki yarını barı tutaştırıp dıra ütkenler. Ağlar haman senger hıyal bulup yürek dürlerinde saklana. Ömür ütken sayın madurlana. Kaderlene bar saflana. Işraşkan yok, körep söyleşken yok. Hatlar alışkan yok köptenden. Ütkenlerge kaytıp bulamağanday. Ayrılıp da bulamay ütkenler. Paratında kilip teres bakan. Yol
Koşu gibi kiretişlerge Kırmış vaklıklarını ıttırıp Kanat kuya güngel düşkende Işraşkan yok görüp söyleşken yok Hatlar alışkan yok köptenden Ütkenlerge qaytıp olmağanday Ayrılıp da bulmay ütkenler Yüreklerini ezip şınlap ala Hem yangırak bala jırlarda İn kadirli bir talisman gebek Olar haman yoldaş yollarda Işraşkan yok görüp söyleşken yok Hatlar alışkan yok köptenden Ütkenlerge qaytıp olmağanday Ayrılıp da bulmay ütkenden Ütkenlerge qaytıp olmağanday Ayrılıp da bulmay ütkenden Ayrılıp da bulmay ütkenden Pür Sultanov. Ilfir Sultanov. Mında spисок nelerini ki kişilerin tutmasın diyeyim. Kutları teki rahmet edecek kişiler. Alar köpsün ki. Figür unutulmaz ya buna kişiler unutulur. Anga Matnabayev'nin men karadan çıktım. Kızıl bilen biraz ne cingil aytıp. Savsim program çıksam. Hazır tegisi jaratkan temini silip alalım tizgine. Men silegen var bütünde bir ebeğin ölümden karşık. 96 yaşlık karşık. Ölümden kaçıp. Ecelinin kilgeni görgeç. Bağları bakçasına kirip kaça. Tegiler bilen birgen manlı yaşarga otura. Ecelsin indanıga kaçırsın. Artına kile de kulun kuya. Ha ha! Ne işliysin diye ecel ete. Ben memasıyım diye. Asa anlansın tur varabız diye etti diyor. Mına şu tur varı durumda hazır bulacak söz. Men munda oturuşu, zalda oturuşu barlık kişilerge, balkonda, parterda, ul tur varını şu halde kişiktiriyorsunuz istedim. Xudaydan sizge. Şu halde kişiktiriyorsunuz. Dünya maturlana balar, yaşav rahat, üzügüz saklağız, saklanğanını saklarmın degen. İlfak Şigapov'un zatkanda türlü sözler ettiler indi. Mına çıktı. Men birinci tapır öz ömrümde janazasında siledim. Janazasında men görgenim бар. Anda mitinglarda aytırlar, nechik kommunistlar, bütenler. Ne diye oluyor ötkenni. Men narsa aytayım men dep. Anga Matnabayev'nin şunday şiiri var. Bu dünyaga kilgeçten de saflık tısı bireler. Balalarını tuğaç yuup ak bilevge etireler. Bu dünyadan gitken de hele saflık tısı bireler. Kişilerini ülgeç yuup ak kafin getireler. Ak bilevden ak kafinge kader ütken arada
bu dünyanı ağartam deyip, kişi küpme karala. Hangam Adnabayev. Men aytdim ya, turmuş maturaya barasın diye. Adam balası zarlanırga kimgen. Zarlanabız. Küp problemalar şol zarlanudan. Zarlangaç yüzümüzün tireyini buzabız. Avrul berip kire, çünkü immunitetini kim ötebіз. Zarlanu, nersene zarlanasın, şol kilip kire anlarsın. Ol çakırgan çekilip bit. Birisi bara, kim sayın şol bir trolleybüsta. Ya bulmasa avtobusta. Kim sayın bir oy. Şu marşrut. Tağın tüy kadın bilen talaş bitken ite bilen. Tağın nerse şol butkap şirgen olçunu. Tağın şol akça sırılar, tağı kredit bilemegen bile. Kaman şol. Kaman tağın bulmanı tağman naşar. Har zavutta barasın. Direktör şundu. İki ferişte otura, iki yakında. Haman nişe günler boyu, aylar boyu. Haman bir ay bir tigin, haman bir uyları. Bir-birisinden siyaseler. Karel bu haman şun turda uylay. Bu şunu triderinde eyde turmuş karşılık tip ettiriyor. Mına şolay. Yakşı uylar uylağız. Достоевский'nin sözü var. Если вы хотите знать, какой он человек, человек он тот, о чем он думает. Turmuş alır deyip zarlanabız. Kim kürgensin bundi turmuşunu? Temli aşap, matur giyinəbiz. Şu şehirlen aşar turmuşunu. İlerimiz yolu gaz yağabız. Utu suyu kirgen. Ne kirek? Avtobusunu hatta tuttattılar. Maşinasız kişi, biksirek. Kir yumuybız. Avtomatkagına. Tapşırdık bir sushi işini de. Multivark, mikrovalnovkalar. İşlep durak her bir kişide. Altın kümüş, zatlı tunlar iste. Evzimiz haman tuymuybız. Dünyaları bir de kavur deyip bir kılaydan yerden sürübüz. Yalgışabız. Dünya bik deybet. Naşarlandık hazır yüzümüz. Bulganına biz kanagat tügül. Gül yakşıdağına küzümüz. Tuktabalıyık dostlar akrakına. Ütkenlerge biraz küz salıyık. Ölük kişinin işi geçedi deyip. Az bulsa da eyde uylanıp. Kanagat kan matur yaşadılar. Dust kan tatuydu kişiler. Bulganına şükür itebilip. Ekringine dünya gittiler. Ey tuturup üstü bala aşağı. Sağınmıybız şunu, kaysıbız. Arttırmıymın ali hayırçışı deyip. Küpten indi bala tapmıybız. Mişkeye kaydık kingen işe tapkır. Avır deyip sıkırap deşmedik. Bir giyimli kidik. Nice yıllar. Zarlanmadık. Zırlap yaşadık. Maşına da kirekmededik. Ceye verdik halık. Gülmedi. Bugün gidey zatlı tırmışını. Tüşünde de hatta gülmedi. Tırmış ağırdı biz. Zarlanabız. Zarlanırga var mı sebebi? Var da jite. Hatta artıp gite. Tuktakaçtan ömür saati. Güler aşadın mı var? Yüze. Güler rahmet. Buna bu halımını ben açtım. İnternetten taptım şu şiirini okugaç. İzlep tavıp Arşa rayonu Kazanbaş avlunda kilim bulup düşüp 4 bala üstürüp bağlar başasına bağlar terbiyede beta ol. Büyük bulgan matur kişi. Güler rahmet singe bepkem. Buna salavat, zeki iş var. Bunda bilmeyen kişi yoktur onu. Bir ilgilige değiş ol. Soşiga gitti, saraylaman diye yarışka. Yok, ben eşkin de kunupuna gitti. Keyif, biz anımla kiliştirebiz. Allah'a şükür, настроение bulganı конечно. Anıkı bulganda, miniki bulganda. Şu an göre bir kişi şaşı bulmayıp. No, şıraştağında oturabız. Ol munçay periyiz, min silegen varın sizge.
Нормальный кişi anı kazık munça kırmayın. Ol dege atmaga bir kiresin munça hali tegelik ki zamana küngen kişiye şaktan. No hazır indi bütün nerse var duşluk insan kiresin. Künge 2 tapkır. Bu 12'şer tapkır munça kirekin. Hirteki işten min anlamayım anın grafikin. O nedir büzge bir dünyada ya şey orman içinde yakan işte. Men siladım indi levkeden işe oturup bundan. Şuşu birge yeter 3 kişi 2. Birisi Firzer Murtazin, birisi Salavat Fathettinov. Şiir sila diler. Alar etmeyen bulsa minaleti gelirler silmeler yok. Siladım bitindi mi sen? Salavat şiir sila gelittim. Rahil. Munca kırabız. Tam bilen iş. Biraz bir mağnalı süsüyle. Benim zeki şiir. İşte kalatıran bulsun. Kısa kala 4 yıllık. 4 yıllık şiir. İlkten işte. Bir şey isteyen diye buylar. Ben munçada. Nerse silim indi. Elde gödayıf feni sabri. Bizning il yetimler ile yetimden yetim tuğa. Yetimler kişli bula almıyor. Yetimler üçlü bula. Ey be. Kim yazgan? Feni sabri yarıyor. Feni sabri miskin geyim. Şep. Kara kıska işte kala. İşik dedi. Bizning il yetimler ile yetimden yetim tuğa. Yetimler kişli bula almıyor. Yetimler üçlü bula. Şep. Evet. Benim prezident Kasilim. Это что-то. Шедевр. Вот да. Kıska, mağnalı, işte kala. Başını çıkarım. Bizning il yetimler ile yetimden yetim tuğa. Yetimler kişli bula almıyor. Yetimler üçlü bula. Все. Ben председательского фонда. Bütün bağlara sileyim. Bütün şeylere gerek. Bu şu kadar mağna. Это что-то. Это же. Ты что? İlk kıska iste kala. İşik dedin? Bizning il jülerler ile. Jülerden jüler tuğa. Jülerler anlı bula almıyor. Jülerler durak bula. Söyiste kaldı diye. Mına solay. Şiir silerge eterip jiberdiler meni Fizler bilen ikev. İkisi de yakın. Fizler bilen aslı bula yakın biz. Mına aile bunda. Neciktir Marat Nuriyev bunda otura. Aliye bilen. Neciktir buna bir kampanyalar bizim. Nedir bir tire tetüklendi min Fizler bilen de Salavat'ı iki arada şunda. Salavat juladı. Şuşu şiirini silegende. Men Salavat'ka avariyadan sımbarkan bar. Siz bu halinde görgen juga mı? Basıp da tıra almıyor, oturup da tıra almıyor, yatıp da tıra almıyor. Mana şulay. Karsette Allah saklasın deyindi. Kırınmagan. Evet. Şunda ernülerden de julaganı hiç görmedim. Şuşu şiirini okuganda juladı. 6 tapır minden okuttırdı. Şul bir kupleti baranda. Düşmanlarım ayda şatlansınlar degen. Fenis Yarolin. Sıngı şiir. Mına birgine minut. Fenis abinin bu sıngı şiiri. Ularına bir neşe gün kalgaç yaza. Siz göz alına getiririz. Kişi bile gitesin. Hazır biz geçseler bir 5 günden gitesin deyip. Biz nerede yazabız? Spesik. Anı jırtabız. İkincisini yazabız. Потому что ikisinden niye? Biz böyle şey bitti. 5 gün bulgan bulsa 2 günden ölüp gideriz. Потому что gitarıya bitti. Kişi gitarıya kadar taşlap. Şunu kadar jigan da alıp gidip bulmayı. Ömür ötken Emine Tatar'ın büyük edibi şuşunday unikal şiir yazıp kaldırgan. O Kızılyar avulu Bavur rayonundan, anlayında Başkırstan, Ural tavları başına. Şuna göre o birinci tavlar bilen sabırlarsa benim şey. Sağ bulunuz, min yaratkan tavlar. Sağ bulunuz urman, kırlarım,
Zəngər gökte yıldız nuru bilen yazılır belki sıngı jırlarım. Kitem indi, bik yirakka kitem. Bulay da bit, uzak yaşaldı. İskenciller sizdirmişegine şüplep durdu baştan şeşlerini. Ağım suda dulkın bulup aktı. Akınlarım, para tünlerim. Ömrümnün matur mizgillerin kara tünlergele birmedim. Hazineni anı tuplağına tügül. Saklı bir gerek her vakit. Emin anı siyu kadrin bilgen yüreklerge çıktım taratıp. Avaralı yüzleri de bilmi nindi bayılık barın canında. Kilir birkin aşılıp gider sandık. Ut kavunur alar kanında. Tik bilmez aralar bu baylıkını. Kim kaldırgan yiyip şelge. Min bəxtli bulgan barlık baylığımı kaldırığım bilen kişiye. Buldu minim yaşın taşın uçlarıma kıskan şaklarım. Kaynarlığı canlı etkende de minalarını yirge atmadım. Jandım şunda yaşın bilen birge. Şuldur dedim benim ilişim. Suğa salsan şartlap kaynap çıkar. Ekringine kan inişin tuktayım indi. Yegem ağır buldu. Bara bara tamam izliktim. Ağır yükünü ürge siri siri uzak sinirlerini izdirttim. Düşmanlarım eyde şaklansınlar. Dostlarım alar var mı iken? Balaşaktağına ol dünyalar ki Evizkeşten dünya tariken Kışı bitu jirde kunakkına Uzaktırsa kunak duydura Vakti jitkeş sizdirmişegine Kite alların nin tıra Fanis Yarulin Dua bulup varsın Rahmet Zıkra İsine koyayım gelsin No, men dindetigi baribir sizga bu temani yengil aytib berib boraman. Ana salovat turida narsa silab oldim. Ziyorat turida silayim. Anda qaytqalag'iz. Rafiz Qirbanning shunday matur shi'ri bor. Ol Bektar rayoni Ulubitaman ovulundan. Anaqa bunda ishrak aytratulga yaqin. Kim yiroqda qaytib ko'ringiz. Margız göz. Ziyaretke kildim. Kabirlikке. Yalga katkaş tuğan avulga. Ruhlarına atap, dua kılıp, ölgenlerini iske alırga. Mında yata benim avuldaşlar. Kim naralar, kaydan, kim bilsin. Min kilgençi, min tuğançı jirden gitkenler küp. Türüp bileydim küp misin? Yana ürler yavlı kaman zirat. Kim batışka tabakingeye. Tigizlenip kalgan iski yağı. İsenlerge öyküneye. Ziyaret deyirim. Tanışlar küp. Göz aldımda isen çakları. Yok isendralar, barı vakıtmışa, görüşmegen bizdirginen ibarı. Hep kuyurtup kapatiplerinde, uturalar gibi geli kamanda,
Selam bilip gitip baramın kük. Ziyaretten kaytıp barganda. Küpten indi. Kaçkanın yok. Deyip, egeler kük alar uya mina avulga. Kayttım mine. Kildim ziyaretke. Ervaklarını iske alırga. Tınışlık. Ham dua edeyim sizge. Bürük bizge renjip yatmağız. Dünyalıkta kılgan günahınızını yarlıkasın gaziz Allah'ız. Yarlıkasın gaziz Allah'ız. Bizдің de mında kilesi var. Mında yata tanış tuğanlar Hızırım şul bizden kalganlarga. Şunda bulsun idi cesedim. Temisi jingil tügül jamagan. Birazdan bu da şeyler kafaydı ki. Hay. Rahmat. Bu rahmatulina bizning. Jamagat. Davay balay. Jingileti gel birazdan. Temu şul kola. Bilim bilen tege eldirmiştege Şevket abi şekilde yaşaya gerek. Şevket abini kümmende mümezek sililer iyi mi? Bu silerge kızı dirse tügülerini bundan. O bilim temisinin barı jingileti için memnun silim. Bir zamanlı küp şaktı büyük işlerini uzattık biz. Şamil'in Nuriş gitti. Baştan gitti bizden Bibi. Evet, Aktam abi, Firdevs abi. Andan gitti Şamil'in Nuriş. Andan Tufan abi. Andan Şevket abi. İyi Kamal Tiyatro'nda şunday mezek çıkarganlar. Şevket abinin jirlegende bir ülken artistimizin şulay ilgeç tügünde lakıtke çıpıta telefonu. Çimi bidin ulavıdan. Tesiz küme biz. Bir ikatına ötkeş, kaytıp oturgaç, karı telefon çaltırı. Şevket Bektemir isteyen. Kıltırı da Mikhail deytiğinden Şevket abi yeter. Şevket abi, Şevket, kömülgen. Olsuz anda ölümeli yaşaysız. Bunda bardaysan. Düşeysen, Şamil'da mı? Şamil'daysan. Kenge alçar, spektakl kuya. Kenge altı tiyatroda direktör. Marsil'daysan. Kenge altı spektakl kuya. Tufan altı piyesi yaza kenge. Nişi kalay? Bunda barsana da 30 yaş. Enerji taştıra. Men kenge altı spektaklda oynayayım. Ketin nişik şulay? Şulay. Elimine bu akşam bir de senin afişini de gördüm deyip etti diyor. Angam Adnabayev'nin sunduğu unikal şiirlerin birisi o bildim. Buna şimdi bizdeki bir kişi şuna göre yakın o. Silerge rençtir. Ölüm kilgeçti batala. Kildin mi? Hımır itti, jitti dedin mi? Fani dünyalardan tıgısına alıp biter gelip kildin mi? Rahmet indi. İsim familyamdı. Adresimni sırap bilgensin. Yırak ara deyip durmagansın. Turu sahnelerge kelgensin. Kelgensin den melekimine. Ketip bulmayalı bu yerden. Çünkü jibermiler. Buruşları küptüler. Birirge. Tau kadarlı buruş yılgan. Uttan yalkın algan birmegen. Sudan salkın algan birmegen. Tabiatten küpme akıl algan. Anısı da birmegen. Kişilerini meşakkatlep küpme vakitlerini algan birmegen. Tau kadarlı vakit vakit etip hatın aldım. Hatınga da vakit etken vakit birmegen. Jirge tuğan için birmegenmin. Jirde turgan için birmegen. Yüreğimde, bileğimde küpme kış var. Aları da eli birmegen. Jiyip barganmın da birmegenmin. Ömür ütüp baratin tekke. Şuay bulgaş, ölüm bırat aşulanma. Turu kile paka ülmeske. Ölüm kadarılı başın bilen. Deredesin çırıp danının. Sen başkaşa
күзің келіп жүрме. Вақыты жеткеш, күзім бармын. Мына қатынға қарап сөйледім, бұл тауқатлық бақыт айттым бермеген деп. 30 жыл үміт етен нәрседір. Ну, Алла рахмат eylesin. Біздің білен тұрған кісілер. Наиля, сеңе де рахмат біздер білен тұрған үшін. Вообще, саңғат кісілер білен тұру бұл бір фидақарлық. Мен нәрсеге айтам, мұны малай менім мұнда отыра. Бойға жетті, үсті 8 жыл, 9 жыл кеттік, 8 жыл дансыңына белгілі болды. Әйбет, болмай деділер. Суларға, бәкілерге шуға башладық. Қардан ери башладық, километрлап. Бір заманны бала туды, ансында бала табырға барғанда Елмира ішкен қалғаш 25 декабрге, 22 декабр күнді 20 градус суық, ауыл күнінде бәкіге шуым шықты, мен фотоға түсірдім. Малай туды, бір адынан салқын суға, аны да біскен күнді. Бір айдан соң бітің шалында мұнша ашаттым, аяғынан түстім да, қарға, әне мәркім кетіп ауылышында. Бір нәрсе болмай, адам баласы, ол иммунитет. Ол стих-стих-тірсәң кіші ауыры башлай. Иммунитет нұғығына. Кіші бетін етайынды, мұна бұсын бұл малайға язам дей, бұсын бұл малайға, бұсын қызға, бұсын кие, бұсын ұнықларға не. Менің бір малай. Бір жемірік велосипедің бұзара шуңа қала. Әйбет. Шуа болға тейштейін. Әкішінің бет, мен әлі яры, мен айтам фәрет туғанларың yok дейм. Малайның қатыны бола, ту-ту-ту-ту, силей қаман түні бойы. Қызның кияуы бола, сөге қаман ту-ту-ту-ту. Аның туғанлары бола, сөй анары вайна, олар бит өздері жимаған олмалды. Тапмаған, қызығы шығаралар. Мына шулайынды ол. Har bir kişi izlep tabrat iş. Мен bütün жерде оқимын, мұны яратып оқимын. Ең көп шиғырлар бүгін Аңғам Атнабаевтың болacak. Мен бүгін Аңғам Атнабаевтың асырғайым кешені. Бүгін Аңғам Атнабаевтың Фәнис Ярулин көпшілік мұнда. Мирас деп атала. Нәрсе мирас етіп қалдырға? Фәрит, ұлым. Мен мұның башын біраз ғана түзеттім, Аңғам абай рәнжімәз, бүгінге тұры кетіріп. Ұлым, өлген шақта сеңа мирас етіп, беріп қалдырырлық мүлкәті yok. Алтын күміш толы кіләті yok. Қазан ортасында айрым йыртым, Швейцарияда айрым шотым, Forbes журналында шырай yok. Мен қалдырам сеңа мирас етіп, іш ішлерге құллар қалдырам. Бұл дүнияда көп мі байлық болса, шул құлларың ішлеп алырлар. Мен қалдырам сеңа мирас етіп, ерір үшін аяқ қалдырам. Бұл дүнияда көп мі барыр юлың, шул аяқлар алып барырлар. Мен қалдырам сеңа мирас етіп, көрір үшін күзлер қалдырам. Бұл дүнияда ненде güzellik бар, шул күзлерің ұтып алырлар. Хам қалдырам сеңа ең қиммәтін, мираслардан мирас баш берем. Бұл дүнияда нешек яшәуіңні, өзің ойла шушы баш білен. Аңғам Атнабаев. Фәрит. Мында көре тұрайын. Tamam. Güzel. Yok, aydır sözünü. Nasıl eğitim indi? Hazır. Nasıl eğitesin sen? Ne anladın mı? Aydır sözünü eğittim saklarım. Maladiz, rahmat Ferit. Şu liderin bunu kım ekan deb.
Yüzü mındı malay mındı. Hatın жағында iri kalık. Kuvvetli kalık. İşer yağı ol. Şıp-şım işer yağı. Her bu timini bitiremiz şu. Buldu ciddi. Evet. Şu evet. Hatta her gülüp gitmek Allah sallasın. Fenis Yarulin. Eğer ölsem sağınırlar demeyim. Kaygırırlar demeyim. Şuna göre ölmeyeyim. Yaşayım siyem. Saltanam kamkiyem. İnlerime tav müşakkatler yem. Eğer kurtarmasam tigen ölüşümünü, uçta üstürmesem tatlı cimişimni, bulbullarının zırın anlamasam eğer, batırlarının danın danlamasam eğer, min üzüme üzüm düşman bulur idim. Zilini kökten taşlap gitken bulur idim. Yaşım yalı dürülep kabınırlık bulgaç. Ülsem ölürmün min sağınırlık bulgaç. Akazırga irte, işte sıkılar dinke. Şarkışlar gökten selam verip gite. Gite almı kişi, taşlap cüzülüşünü. Üzülüşün kırpmi, gite almı kişi. Hop!
Райка Закирова. Benim mındığı keştimde var. Artistlik жолынан алыштырып кына тора. Мен гафу итәм сездән әйме. Маргыздан да. Итмәсәм дә була, чөнки бу эксперименталь әйбер. Әле татар сәхнәсенә кайтып кына килә торган юнәлеш. Мен беренче тапкыр Райкин укыганны Камал театрында карадым. Кап-карадан киенгән, бер ут чып тора, кап-кара сәхнә. Бер сәгать сөйләде, нинди гаиләдә туганын, атасы анасы кем икәнен, Райкиннарны. Бер сәгать шигырь укыды. Бер сәгать 40 минут. Икенче юлы килдем карага, шуны сөйләде. 40 минут гаиләсе турында бер сәгать шигырь укыды. Шигырьләрне яңарткан. Мен бу программага 28 яңа шигырь кертем. 38 шигырь сөйләнешәк монда. Мен хәзер аннан Безруковны күрдем. Ничек Безруковның исповедь хулигана. 19-нчы менә Әлкүптән түгел килеп китте Сергей Витальевич. Тулымбайга килеп китте, буага кайтардык без аны, авылга, ашап, ишеп, кунып. Безруков буада. Шул шигырьнән соң Мәкәбән китеп, мин инде бу артистка шул хәтлек матур кеше күңеле белән, патриот, тарихны яхшы белә. Борис Годунов кино төшергән җирдән килде съемкадан. Он мне это, покажи, пришли мне отрывок вот того спектакля, мин аңлатты мине, сен күреп карап кайтып Мәскәүдән. Аннан театрны алып бардым. 5000 билет. Бу поездны санамыйча. Барып карады, әле вакытта Безруков белән дус түгел. Бу хәтлек. Башы белмим дә, ул мине белми. Мин аны беләм. Хәзин ул мине белә. Ул миңа да җибәр әле, пожалуйста. Менә бу блокны мин урысча. Минем акцент хатын минем урысча укыта. Но Раил, у тебя же акцент. Мен әйтәм, элек грузин киноларын карый идек бит, краткометражкалар. Акцент белән сөйли приятно. Менә без бу ел Ташкентта булдык. Рәис Ибрагимович белән монда утырабыз. Килеп төштек Ташкентка, Самаркандка киттек. Кирдек җиңгә, безне зур даирәләрдә каршы алдылар. Жүрибез пылау ашап, лакман белән, кунактан кунакка. Апрель башы, шәшәк ата бөтен дөнья. Мин буларга теге Совет заманында булган мәзәкне сөйләдем. Шулай килгәннәр Мәскәүдән бер делегация, журналистлар. Көне буе йөргәннәр Ташкентта, аннан соң кич банкет Мәдәният министрлыгында. Мәдәният министры әйтәгән, "Ну, как ракета Россия? Как Ташкент? Правда красив, город Ташкент." Акрам ака, Ташкент изумительный. Вообще прелесть. Ташкент это чудо. Ну, у вас странно говорят. Как говорят? У нас хорошо говорят. Нет, у вас как-то вот говорят так. Кишмиш. Каун-маун, арбуз-марбуз. Урюк-мурюк. Ребята, это я сам не знаю. Может быть, у них культур-мультур не хватает. Үзбәкләрнең теге акцент белән сөйләүләре грузиннарның безгә шундый импонирует иде. Мин дә хәзер акцент белән булса да бу эшне, бу Сергей Витальевичка Безруковка мин моны әйттем. Но урысча сөйләмичә дә булмый. Махсус шушы блокны минем иң яраткан кешеләрнең яраткан дип инде иратларны яратмыйлар, иратлар. Иратка тиеш түгелләр. Яраткан шагыйрьләрнең берсе. Менә шундый дигән. Мин аны җыламыйча тыңлаган да юк. Ул хәзер мин аны әйткәнче баштан бүтән кеше турында әйтәм. Тагы бер бийек кеше турында. Кая гына булмыйм, Сербиядан кайтты. Төркиядә 2 тапкыр булдык быел театр белән. Сербияда. Казакстан 28 кен, 2нче тапкыр. 16 шәһәр, 13000 километр. Авыл ашаган 5 бармак. Казаклар дөньяда 2нче урында торалар, ит ашау буенча. Алар шулай ди. Беренче урында бүреләр. Анда ашаган 5 бармак. Ул инде 10 бармак әйләнеп анда. Андагы сый-хөрмәт
И бүтін жерде, біздің театрдағы артисттар, бүтін сияттан білелер менің бұл сөздерді. Бүтін барған жерде сөйлеймін, ну хаман шуны, и без рук, мен без рук когда сөйледім. Бұл болған хәл, дейлер. Кобзонның китабы шықты. Комадан шыққан Кобзон, юбилейнан китап шығарды. Әбет, шушы сахнаға келіп, мына нендей көз алда кетесіз артист. 11-ші жылда келді мұнда Кобзон, 5 декабрь күні. 31 күні бойы репетиция сап, шутик оркестрі білән, бірдәк оркестрі білән. 30 жыр-жырларды басып тұрып, онкологический ауру кіші. Әбет 75 yaşında. Хам тағы 5 жыр сұрау бойынша. Совет жырлар, ұзын жырлар, бір нендей кәғазия қарамыша, бір нәрсеге қарамыша оркестр білән. Андан пресс-конференция кетті де барды. Ис ақыл кетерлік самодисциплина. Біз театр білән шөк бетеміз, бір гостиницада жемеше қалдырмыз біз. Чүнки Кобзонның сөздерін ешіттім мен телевизорда. Ни одна горничная Советского Союза от Калининграда до Владивостока не скажет, что народный артист Кобзон после себя оставил незаправленную постель. Бізде бұл принцип білән, нәрселерді керек бетін тәрбиелерге өзіңді. Кобзонның шушы сөздері, Кобзонның китабын оқаш, шушында енете. Бітірікші турында язған, әнесі турында, туғаннары турында, Жванецкіні сөккен, Михалковқа әләккен, анысына бұсына, хам 4 бит Гамзатов турында. Расул Гамзатович Гамзатов турында язған. Если спросят когда-нибудь, в какое время жил Кобзон, напишите, он жил во времена Гамзатова. Вот. İkisi de yok bu kişilerin. Dua bulup varsın. Кобзон сели. И вот Кобзон рассказывает. Мне дали Народного Союза, а Расулу Гамзатовичу подарили квартиру на улице Горького. Брежнев подарил. Какой-то очередной кремлевский банкет. И я за этим стариком заехал, хотя там можно и пешком пройти. Сошли, пока он одевался, Патимат, жена Гамзатова, подзывает, говорит: Иосик, дорогой, подь сюда. Что? Ты этому старому хрыщу пить не давай. Почему? Что много пьет? О, это кавказцы, они прям из рога льют. Сейчас Брежневу не то ляпнет, потом не оберешься. Это сейчас они друзья, а вспомни 37-й год. Я, говорит, по своей наивности по дороге говорю: Расул Гамзатович, а почему так много пьете? Он говорит: кто сказал? Жена ваша, Патимат. Дура она, дура. У нас в стране только 2 пьют. Я и страна. Пришли на банкет, охранники сразу, телохранители повели Брежневу, нам туда доступа нет, и они уже, говорит, 2 пьют. И он сказал тост: дорогой Леонид Ильич, огромное спасибо за ту квартиру, которую вы недалеко от себя мне дали. Пожалуйста, вот я к вам в гости пришел, вы пригласили, я вас приглашаю в гости. Пожалуйста, приходите. А если не придете, и он говорит, сказал тост: и ночью к нам ходи, и днем. А не придешь, так мы поймем. Боишься, что и мы потом когда-нибудь к тебе придем. Расул Гамзатов. Извиняюсь, буквально 3 дня назад, 3 күнілік, интернетте появились стихи Гамзатова, уникальные просто стихи. Мен ештікенім болмады ол турда. Вот. И вот алар бұл шашаклар olmasa. Вот. Когда я окажусь на свете том, отца и маму повстречаю.
Беседу не отложим на потом, как на земле, сынок. А я не отвечаю. Как праведным поведать правду им? Уж лучше б я родился на свет немым. Когда я окажусь на свете том и встречу там войной убитых братьев, ну как страна, как родина, как дом, и впервые мне захочется солгать им. Как павшим на полях большой войны сказать, что нет больше той страны. Когда окажусь я на свете том и встречусь с закадычными друзьями, они, меня узнав с трудом, вопросами завалят, как цветами. Где лучше, на земле, аль здесь? Ответь. В глаза я им не посмею посмотреть. Когда я окажусь на свете том, в третий мир хочу попасть, без спроса, где тишина, где Аллах с Христом не задают мучительных вопросов. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ль так часто и печально мы замолкаем, смотрим в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и с журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле, из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не
и печально. Мы замолкаем, глядя в небеса. Расул Гамзатов, Ильфир Султанов, Аниса Сагеева. Ну, қайтайық өзіміздің татар тіліне. Әмәғат, мен өзімнің татарының бір филағар кісісіне санаймын. Çünkü татар тілінде, ана тілінде әлі қайға себілген татарларға өзлерінің шақарларына барып жетіп, шөші кең далаларының өзіп түрлі спектакльлерде спектакльлер ойнап береміз. Шабылғаш әлі тіл яшешек, аны хәлі аяныш. Çünkü ауылда да шөшінде балалар орысша сөйлешелер. Ну, глобализация дейбіз енді, аны ешік білмеймін аңлатырға. Ауыл аяныш хәлде. Мен өзімнің ауыл турында айтмайм, біздің ауыл буаға якын. Аның біздің кебек кішілері бар, бір. Біз енді ансына барып сұрайбыз, мұнсына барып нетәбіз. Міне Ринат абай, су кірттанда президент программасы бойынша. Юллар президент 5 километр, 4 километр, 8 метр юл бердік ауылға. Бүтін нәрсе бар біздің ауылда яшарға бүгін. Біздің жерінің багитет, міне қара жерлігі 97%. Уникаль. 2010 жылдары бізде арпан алдылар, 40 сетінен, азимой арпа 40 неше сетінен алдылар гектардан. Яратам мен ол жерінен. Шол жерде яшайым мен. Міне қатында қайтты қармалы өкі бітіргеш. Мен емянға екеу яшайбыз. Мен гена сирек қайтам қазір қатын жаңғам. 300 жылдан артық бейнім бабайларына шыққан негіз. Сонда жұрт салдым мен. Шығасың, яскені бір хава. Яқын, мына шынды кішкенеден яқын, бүтін көзенеклеріңе яқын хава. Көршілер яқын яшасындар гіне. Сені туда силеселер де, сені силелер біталар. Unutmaylar. Yakın. Sükseler de, o kişi sükse uyalta. Evet. Mına Rasul Gamzat'ın tırnadık. O ayanı biraz da gittiki vakitlarda, 90'lı yıllarda. En ayanışı şundaydı. Kafkas halkın indi gayer halk, tau başında astarsı. Akşa sıra ul, kişiden barıp buruşka akşa sıra ejetke. O zor alardan, aların kırılıklarına turu kilmeyi. Alar gırtışıp minnan akşa sırıları. Ruslan Auşev, Afganistan'da герой, президент болды. Сырағаштың Совет вақытында бардан ең зор дәрежеге герой алдыңыз. Сізге нәрсе? Ең зор дәреже шу. Мен ауыл бойлап барам. Хам ақсақаллар тұрып исен нәрселер менің білен. Бұл ең зор дәреже. Кавказдағы кіші үшін ақсақал тұрып исен нәрсе. Мен ауылда яшайм. Фирзәр Мұртазин ауылда яшай. Міне біз Ринат Рахматуллин ауылда яшай. Біз ішеу болады. Хотя біздің ауылдан Рафаил Латипов та бар, Рафаил Абылан Мала Шақарда яшайлар. 4 академик, 16 спорт мастері. Докторлар, кандидаттарны санамайм. Бек хисап. Бір атқазан артист, бір халық артисті. 2 атқазан артист, бір халық артист шыққан. Шошы 400 жылдық ауыл, 400 жұрттылық ауылда яшап ятабыз. Ауыл бит ол. Ауыл енді. Неге нәсилесәң дә. Қайышлансаң яшап була, сейсәң дә, сеймәсәң дә. Урлағаны, урлыяның, күрсәң дә, күрмәсәң дә. Кішіге бит ярап булмый, білсәң дә, білмәсәң дә. Ішкәннәре, ішә аның, тыйсаң да, тыймасаң да. Уртағышның әжірі юк, ерсәң дә, ермәсәң дә. Басуларını білсән баса, сірсәң дә, сірмәсәң дә. İtsi tartmay, kütülü, sıyırlarını kütsəng də, kütməsəng də. Tını tınış, havası saf, su şista, sanıysın da, avul dəli eybətlisin, qazanğa qarısın da. Əlik bitində, avulunu makta şakarda tırdı genler, 5 kilogram pişini alıp etalar, konfit bilen, 5 kapşık bərəngini alıp etalar, şolp.
Bir nende işleş yok, Koloradski jugunda karaş yok dedi. Ulaptı. Kayıttı, alar yakşı. İlduz Gılyacev'nin şiirini okudum bizde. İlduz abi Gılyacev. Merhum 19 Mart'ta bu yıl bakıylıkka köştü. Kolhoz reisi, kolhoz pırsiyi, şagir, milyoner kolhoz, safhoz, gigant. Sıngır tapkır aralaştık kaldık. Yani kitabını jiberdi. Şul adresini sırap. Avulnumak şakarda tur. Emin mine yaşayım kirisinşe. Çakarmaktayım tıram avulda. Kimsin haklı, min mi başkalar mı? Şundi suğuş var benim anımda. Kalalarını küpler kulay küre. Tırmış iti anda omaylı. Jirılıp kalam kürü bilen. Maçınalar tulu uğramlı. İşe almıtram kıvırlı suğun. Küzlük ise eşkilt havası. Sandugaçlar mına sağındırsa. İsketçe avul bakçası. Avul kөгündeki yıldızlarını мәңгілікке жанға bir kettim. Üzügizge bulsun şakarıgız. Bir kişkundum jittimin gittim. Deyip yazgan İlduz abi Gılyacев. Hamşul avul turundanın işinci şıgırı var mine şagan. Ömür bakı taladılar. Vatıp sütüp karadılar. Danıgızını şüpre gitip il bişmetin camalılar. Siz kaman yaşarasız. Kiyev kilin yaraşasız. Kaygıda da, şatlıkta da iki kız gülgeneşesiz. Üçlük kısıt bilmediniz. Düşman sır bilmediniz. Yaktı şıray, temli rızık. Burdu bizge büleyiz. Hayran kalamdanıgızga. Her şak bulayım yanıgızda. Tatar halkı hem avılı baş yemin aldığızda. Hele şul Tatar avılı var, o prezidentler kan çıkan bulur. Bizde iki prezident avuldan, Başkırt'ta iki prezident avuldan. Raseyt alarsana bitirgesiz. Avul! Angam Adnabayev'nin bik matur şiiri var. Men de былтырғы konsertten okuyum. Çünkü kaydagan etsen de şunu sırıyorlar internette. Bunu bik tos ete жылы bir ministr okuyan. Emil vakit artist atıyor. Sakit Ramazaniş yanında oturabız. Tatarstan gazete restoranda. Юбилей bu ayaktaşlığı jıyılgan bir bizden ministr abzı, kart abzı indi. Şundaki göz yaşları bilen okugan. Şundan min sığıp kalgan titre bu şiirini tavıp irendim. Oldu. Angam Adnabayev. Umaş, aşap, tipsiz iştan giyip, çapay oynayıp şiyet avında, ebilerinin ekiyetlerin tınlap, 11 malay üstü avulda. 11 malay üstü avulda. 11 malay üstü kuzuşup, burun kanatışıp suğuşup, sıyık tal şıbıgın alt itip, men gayrılışmasqa ant itip, 11 malay üstü avulda. Ağaylardan kalgan bişmet giyip, birge yerdik avlaq ilerge, jırılap yirdik, uram yangıratıp, balamış kindigen kilerge, bir-birimizle kızlar dimleşip, bir-birimizden azrak kinleşip, direksirimizni xat itip, men gayrılmasqa ant itip, 11 yigit üstü avulda. 11 yigit. Üsüp buyga gittik. Mıyık turlarımız karaydı. Ağaylardan kalgan bişmetler de sıymay başladılar. Taraydı. Katom kınasıp jilkege. Biz kayt
Batırımız diye bir tege. Hıyal kanatların at itip. Hatlar yazışırga ant itip. 11 yaştaş gitti yoldan. Tek birizden bara alamını. Yol salırga çıkkan yolçular. 11'imiz 11 yakka gitti. Yollarımız gına unsınlar. Sırasağız bizning haklarda. 11'imiz 11 yaklarda. Her kim huzurunda bikirek. Hatlar yazışırlar biksirek. Nerseydim indi tağında. 11 malay üstü kavulda. Sağındırayken barsı da. Kanka Varnabayev. Mana biz bular üstük birge. Yeri garip oluş. Bizning Respublika hastaxonasining ayda boruvchi xirurgi 28 yil kishi turey. Bizden savuna bulaydık. Senga rahmat aytishi, avrular bir kesabalar bunda tuzilishib o'tirganlar. Birisi glaznik, birisi bunda aytib bo'lmay urush aytsang, sugungan gibi kirib chiqa. Allah bu çiçeklerini şaşalarlar külmegen Allah gibi. Şuna göre yaramazdırsın ama tutturamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar Minal'da okura girdiler, Kazan'a gittiler, student. Kaytarlar, silirler. Rusya silirlerinde gitarı üstüler, gittiler. Armiyaya irte varıp kayttılar. Ben biraz üç bir şey yatırdım dedim. Bizim yetiyle şöyle bulgan merkum, kurtik diyenler, kurtik. Şükene. Ondan boh, onu. Ol Ferit katılık, min alayım, gelmedim min. Gittik. Erik minir iş. Hernan maksumuş, mine. Min nişenşi, ikinci şunda eksperimental program mı yasayım indi? Kurka. Haman sizin şehirlerine sakınagen şey varga kurkam. Çünkü siz Tatarga en zor tercüme böyle gitken kişi, bu el bir işiniz yine. Sizin ol, bir hesap, ol Державин'in, Gavril Державин'in Xaday turunda en şundan külemli suretlegen Xaday'ını boh degen odısın. Достоевский'nin şundan sözleri var. С чего начинается русская литература? Русская литература начинается с оды Бог. Мен дүртінші попытканы өзгертmiş, дүртіншіден сіз аны шундай саллы көлемлі еттіріп. Мен шуның білән шығасым керек тәржім етіп. Мен аңа әзір түгіл бұл юлсы, Ринат абай. Сіздің ижадыңыз, мен кіріп еттім, шумдым сіздің шиғырларға. Әбет, біраз сыңырақ шумдым. Бүгін енді мен тулайым Әңгамад Абаевқа, Фәнис Харулинға, Фәнис Ярулинға бағыштарға ұрталай бөліп, екі портрет іліп көйіп әлі, мен таманларсың, алай болмайынды. Яңа шиғырлар бар, аларны шығар ектеп. Ринат абай, мен ойлайым, сіз біздің буаның езік қашыңа төгіз, буаның бейік кішісі. Шуа бұғаш, сіздің бейік әсек, бәлкі біздің келешекте бейіктілерлер анларсың. Аң бітел шунсыра бар. Мына көзлана кетіріңіз, ерік мінеш біздің президент тұра, яқтаршық жамғиятының өзімізді қарнымақ демәлі, бары бір. Марат Нуриев ол апастан, ол ең мәрхамәтлі кішілердің бірісі міне мұнда. Ол ярты қазанны шеш тартып тұра. Әгер бүгін сіздің ешіғалда қар шықмаған екен, ол Марат ешіғалда түгел. Маратны қылар шеста. Марат Нуриев, уютный дом. Шәмәк ауылына міне ол Тысты бесатта біздің заводтан жұм ташаған шушынды жегет, тәбетаны қазір ұлы гонкаларда, Россия көлемінде, Европа көлемінде ұтып бере, жарыстарда қатынашып, біздің президент білен бірге ярыша. Марат, рахмат сенге, шын көңілі ант деп айтам. Сені кебек достар болғаш, ол достар болған сайын яқшырақ енді. Бұл хирургларын әйтмеймін да енді, бұларға келіп тіләтсе барасың. Лучше бармасқа. Сенің yanға бұлайда кіріп шығып бола, бұлайда кіріп шығып бола. Көз алдына кетіргіз барыңызда, Қазанға келіп адашқан ауыл балалары. Балкон. Мұнда студентлар да бар. Эльмира Жалилова, Ақтаныштан келіп, бір кімі yok. 400 шақырым. Кім үшіндір мен бейік,
Usal kibik. Usal bulmay kaya barasın. Kılaç jeyip karşı almay şakar. Saf güngüllü avul balasın. Ak hıyallar diyep şimalanga. Al güzdükni elip bırınga. 16'da çıkıp gitken idim. Taş kalaga, student bulurga. Nişik yuğa almagan şul yollarda. İsen gidip hayran kalırlık. Tüs bitte de, silemde de bizning yarılıp yataydı avullık. Ni yazı yok, ni kışı yok şunda. Taba almadım yemin kalanın. Niler izlep mında gelgen minde, niler gitip mında kalgan mın? Hayır, her bir bitin göz yaşları yudu. Kişin oturup yazgan hatlarını. Kaytıp gidem taş kalanı taşlap, hiç yugunda sıyır savarmın. İskeçte yüler student çaklar, bir yılıysın, şaşıp gülesin. Ne telefon, ne tanış bir zat yok. Akşam bitse, başka ölesin. Ölmedik şu. Ölüşümüz tügül. Şuna da biz avul balası, dolaytırak, berengi ham ikmek, maysız çırılı student tabası. Bar birge yugu ortak buldu. Tuluy tuyar duymaz epper ukıldı. Tırmış kitabı dolaytırak, tiz nıgıttı sıyık buğunlu. Hatırımda tramvay trolleybusunu ayıralmı yıla bilgenim. 400 şakırım ara. Balha yalgız. Nişik düzgen ana yüreği. Yılı kintin harflar yazdık. Ham tiplenip kaldık kalada. Tamakta tuk. İstebetin bugün. Akmay şızlı kaynar tabada. Ejan tuğu. Avul. Bar bulmuşka. Bar bilmişke. Avul direnlige salıngan. Her talantlı kişi avulnıkı. Prezidentler çığa avuldan. Kim işindir min bir gusal gerek. Ruh nıgıdı yuvaş bulalmayım. Kalala, kişi bulup kala. Avul balaları yuvalmayım. Elmira Jalilova. Rinat Rauf Gazatulin, Davlat Saveti deputatı. Rahmat Rinat abi. Rahmat. Elanın bir tıynak enisi var. Bizim bütün 18 yıldan beri akşamını sağlaytırgan Tatarstan'ın Rinat Raufoviç. Allah'ın rahmetleri yapsın bu şu bir tuğanlarga bir nerse buğa bir koyada, kazan koya. Bizde bir nerse bulsa şolarga gelip kengeştirisiz. Rahmat sizge. İlmir Jalilov bunda kelmedim, ya şakırganıyım. İlmir yok bunda. Kelge deyişi kelmegen. İlmir Jalilov'unu belki tez bilip de almagan borular idi. Eğer de bizning bilan birga avulda yaşayıp yatgan bir tavariş olmasa bizning. O salavat etken kişi. Ne taksibi? Karşılığız. Tataristan'ın halk artisti. Firzar Mırtacı. Bir yarsu biledi canımını, bu yarsu davuldan kıştırı. Nice yıl yaşap da suyunu, bilmegen iken bu yere. Utka sal, suga sal silmini,
Üzünde bir dürlep yanele Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kolalı Utka sal, suğa sal silmine Üzünde bir dürlep yanele Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bulup kolalı Başlarım eğlensin süyüden Silmine bəxtli itəli Yanımda kalmazsan kalmazsın Yandırıp bulsa da gitəli Otka sal, suğa sal silmine Üzünde bir dürlep yanəli Üzüme bulmazsan bulmazsın Yanımda yaz bul kal hele Silmini yeşerttin, yeşlettin Televim yarsunun tınganın Görmezsem min seni dünyadan Yaratmayı gidesi bulgan mı? Otka sal, suğa sal silmini Üzünde bir dürlep yanele Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bunu kol hele Otka sal, suğa sal silmini Üzünde bir dürlep yanele Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bunu kol hele Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bunu kol hele Üzüme bulmazsan bulmazsın Canımda yaz bunu kol hele Zor rahmet. Bizde rahmet kılmayız dostlar. İster misiniz? İster misiniz? Big zor rahmet dostum Rail'ge. Şunday kişesine beni çağırgan için. Dersinlikte vakitte Rail menen tinglim. Lidakol indi bizden bu rayondagı. Ninde gene biz bulmasına mene bunday kişilerini korkmuşlar başladı jiberge. İş köklü жерine yatlap bitirip bulmuyor. Şuna göre yana big zor rahmet. Hem siz indi İlmire Celilova şehrine izletken benim canımda yaz bulup kalalı degen жерini işittiniz. Tağın bir İlmire şehrine yazgan жерimi tınlap gidersiz. Sin kirek. Şala sözler, hisler bilen Yürek dolu büyüge Benim işini bir kaderle Senin şista kümlen Yaratan di kabatlıyım Tağın Yaratan da keşfete de Senin nazlı canın Yaratan di kabatlıyım Tağın Yaşete de Senin nazlı canın Dağım atsın işini mina Nurlu yüzün kirek Birev bulup giberşin Kirek iki yürek Yaratan deyip kabatlıyım Tağın Yaşete de Senin sabır canın Yaratan deyip kabatlıyım Tağın Yaşete de Senin sabır canın Bunda Cemal Ülker'e tut işte. Bir gel. Ağlatır
Bakışımның yeme tiksin ikenligin Benim için en mühimi senin isenligin Yaradan deyip kabatlıyım tağın Yaşarda senin sabır canın Hey yaradan deyip kabatlıyım tağın Yaşarda senin sabır canın Yaşarda senin sabır canın Zorakma Rayet İldaroviç Bayasi Biz de rahmet dostum sana Firzar Mırtazi. Bu işecekler sana Şıkkaş biri Tataristan'ın halk artisti. Rahmet Firzar Mırtazi. Tağı bir zırladık mı? Firzar Mırtazi. Halk sırrı gördün mü? Davaydı bir. Da? Başı, halk başı yenler ata. Halk bir katan yükürdük sen. Ben bir tane tuklattık atı iş hazır. İkisi kadın mı? Bu yeter yetmez kalkacak şu. Şu benim sıngı kostüm. Yok sıngısı bulmasın. Bugünkü konserte sıngı. Şişinip giyinim. 90'lı yıllarda isen kalganlarga işgallarında, oramlarında heykel koyar edim ben. O yavurda buldu yıllar. 90'lı yıllar. Upkın üstünden Resey yüzü bitti. Bütün kişileri bilen. Bir koya varabız. Nerse bu. Hazır bari Allah'a şükür. Şolay indi adam balası. Kanagat tügül. Kımış bilsen altın gerek, altın bilsen brilyant. Milyonerga milyon jitmey, hayır şeyge tiyin jitmey. O zakon жизни. Min kanagat. Min bir kanagat kişi. Siz bilemediniz benim milyonlar, milyarlar deyip. Benim milyonlar, milyarlar, gigabaytlık küngül var irkin. Hamda bütün siya, şunda ben bütün kişilerini siyem, yaratam ant dedim. Benim bir düşmanım yok. Bana ant bir düşmanım yok. Benim düşman görüşler vardır. Benim yok. Benim 4 minut. Hatım bilen yine bir 8 minut kajıyla. 4 minutta biz ucu sunam bitti. Andan barıp kuşaklayayım, nidem, hafı itinem ben. Allah'a şükür. Sınma kalıp olsa da. Ben dostlarının spesini alıp çıktım. Nidemde Timur otura bizim. Ben boya Kazaklar turuna sileye başladım, it aşıyorlar deyip. Ben Timur turuna edirgeyim ben. Ol kazanda sizge it aşa düşük kişi. Onların neşelliği. Hem benim kurs oturamında ведущий врач ветеринарный доктор Айболит, туған менің Илгиз Арифович Камалов мыналар екі брат бірсі кіші тұры, бірсі мал тұры. Әлі малың теге сайлап тұры, теге пластический операциялар, ең теге қимметті әтлерге, псилерге, папугайларға. Бай енді, бай. Мына şu 90-шы yıllarda, ең ауыр yıllarda, Аңғамат Набаев кішіде ең сыңғы үміт біте. Үміт бітсе, сөй бітті кіші өзе кете. Үміт бітсе кіші біте. Үмітсіз шайтанға бола. Үміт ешете. Сіз Аңғамат Набаевтың бұл шегірін ешкеніңіз жоқтыр көпшілік. Мен оқығаш бүгінгі программада сөйлемеше болдырамын. Әлі енді ақыр заман дегені келіп жетті. Ең сыңынан өле тұрған үміт те өліп кетті. Кім ойлаған bu dünyada ümitsiz kalırız deyip. Biz bir tandan ışkın alıp yalkınlar kabızdık bit. Ümit bizge kanat birdi. Köngüller çıkan şakta. Salkınlarda bilişmedik.
Туңмады кişi сәтті. Ümit bizge kuvvet birdi. Düşmanlık kaltırattık. Mezhebge jetken faşistini birliğine alıp attık. İstekeştin bulmasa da şibritler kimesek şabatanı yamı biz bardık kileşekke. Şuşu ümitli bendeler ümitsiz kaldı bugün. Kara bulutlar kapladı küngülnün zenger kügün. Ümitni kümüp kaytabız. Yangırı metem marşı. Hemme bizning ağır yükten tüben yilgen başı. Artka bırılıp karasam bu gözlerimni göre bizning arttan kile ümit de kaytıp kile. Dina Zakirova. Mana Angamat Nabayev'nin hazır dur çığırın sileyim. Bir gavur zamanda yaşayız. Gün sayın televizyona karıyız. Trump nerseydi, tügüsü nerseydi. Knopkada tıra bütün üstümle. Dünya soğuş altında tıra. Şu kadar keskin. Bizden tügü bir tane programına güçler bizde nu anar güçlenmene tügül bir ağır situasyon yaşarında. 7 milyardan artık kişi. Alar bütünüsü aşı. Bedrefke şığa. Plastik tındıra. Okeyanda plastikler utravu izi biri. Antarktida'da musır, Arktika'da musır, Antarktida'da musır. Kayağına. Aşı biz beraber gittik. Men sizge bir ayanış fakt etem. 7 milyar halkının gündelik bedrefke barıp hacetini öterişin günlük normasın öterişin. Dünyada 27 bin tip ağaç kesile. El bu bedrefke gazinegine. Hipermarketlerde basıp durasın kasiyanda. Çiçekler çıka. Bu bit ağaç. Bir ayanış. Siz mi biz yine? Aşağıdık berdik gittik. Adam balası en yavuz, en aşağı uruşeden hişnik, yırtkış. Birinin bürede, birinin akulu birinin arıslan yolbarısı da yüzü köpeklerini, arıslanlarını, bürülerini milyonla bitirmeyi. Ulanı distelette ötüramay. Kışı gene, yüzü köpeklerini ötüre. 7 milyar halık. Aşar haman şol. İyi kişisin. Bigrek melekeysin. Bir nerse de kilmi kulundan. Kışın jitmi, yüzün zorluk taşını alıp atırga da yolundan. Hakiyanlarda sen yımışka kebek. Tav yanında var bir nıkta. Kara urman. Adaştırgıç buran, şıksız dala seni kurguda. Hamırkıta seni jil davullar, kükrep gelgen bulutlar. Yangan utlar, akkan şarlavuklar, gözge görünmegen mikroplar. Pelekey bir cisimlisin. Jir isimli alı karapnın. İyi tabiat, niye şulay, kişilerini kişisiz itip yarattın. İyi kişisin. İfrat belekeysin. Bar nerselek ile kulundan. Kışın jite akkan yılgalarını bırıp buyargada yolundan. Okyanlarını ütüp çıkalasın. Ötüp yıkalasın tavlarını. Cansız dağlarga can eresin. Tiriltesin ülüp barganını. Sen tuturuşu hem ütürüşü. Kabirlikler yatağı yolunda. Atımlarını jikken bombalarının dilbügesi senin kolunda. Par yazmışı senin ihtiyarda.
isimli Bellur Garap'nın tabiat niye kişilerini şundi güçlü itib yarattı. Angam Adnabayev. Jitmi bit. Mene biz bit kanakatsızlık şiiri. Jitmi. Bir maç televizor bulsa jitmi oldu. Eşit televizor gerek. Bir maşana jitmi. Bir kostyumda jitmi. Bana bir yine altınşını oluşturmak. Bu kişiye her şak nedir jitmi. Kara hikmek bulsa ak jitmi. Şuşu birgen şakta ayak jitmi. Ayak bulsa at jitmi. Atı bulsa maşinası jitmi. Şar için raketsi jitmi. Planetsi jitmi. Şiir jitmi. Bu kişiye ifrat küp jitmi. Şu kişiye lakin kayşağında başlarına ayıp jitmi. Nipigine hakka ayıp küterip mi? Gamsizlikten canı ışıp mı? Appakını da kapparaga bu yap. Maturunu da yemsiz kürgende. Yaktı dünya bilen bakilleşip. Halaketin izle birgende. Şu yolundan tartıp alır için. O kişiye bilek az jete. Bir жылы söz. Köngül eritirlik. Bir жылы söz ana naz jete. Bargızı da aniler kini bilen. Aniler bulmasa biz bari bizden bunda oturan almasıyık bulmastaydık. Min rahmet. Benim big matureniydi. Big matureti. O barsızlıklar şolay verindi. Anetigi uğramdan isiri kanaların sirep kaçışı bağlarında şolay yapalım. Alar için tağı da kadirlere geldi. Alarga tansı bu eniler. Bizim de eni bilenmiştik. 50 yaşına kaldık diyor. Hem rahmet etesi kile. Analarga da dünyasına da mine Allah'a şükür. Allah'a şükür sizin karşıda şolay ferişte zaman ak giyimden basıp duramam. Allah'a şükür siz buldurgansız, isen sağ kelip izlergensiz birige. Sapsim halıgız naşar tügül, tülep kirelgensiz. Ne? Rahmet dünya. Migani tilesem, susaganda şunu ışırdın. Tuğan yaknın yüke balday tatlı. Saf havasını işe bitirdim. Başlarıma yangır suyu kıyıp, kulağımdan tartıp üstürdün. Yazlar jitkeş, kayınlarını tişip, şirbet suyunu işe bitirdim. Rahmet dünya, uzun yollarının kırı tuzanlarını işirdin. Yol boyunda üsken erimlerinin eşlerin isne bitirdim. İl üstünen indi afet gelse, halkım bilen birge kişirdim. Kişilerinin kara kaygısından, yaktı şatlığından isirdim. Rahmet dünya. Min karşıyıkmın sana. Bu yaşavden bir kim tuymağan, hem tuymağan, aynımağan geliş, gite alsam idi dünyadan. Renat abiga bek zo'r rahmat. O münasibet etkili. Men bu şiirni fani sabuniki deb o'ylaydim. Men uni siylagan yo'q, bultir siylamadim, bu yil bu yana siylagan. Bu men zetdi. Bu Nabi Davliniki. Bunda mening do'stlar o'tiradi, Elkiden. Radik bilan go'zal. Mazarlımata. Men ish bo'laman. Qonaqqa yuribmiz. Nabi Davli тоже Elki mishar menimcha. Şabıgaş dua bulup barsın da. Nabi Davli ko'pni ko'rgan, jimirlagan bastion, o'lim bilan yashab orasi. Ham shunday unikal she'r yozib qoldirgan. Baxtlimi kishi dunyoda ay to'lg'anda jiriga Tusada, bişiginde kilip yatkanda,
Күз тиярлік матур болса да, бақытлы ме кіші дүнияда? Туған жерін анам демесе, anam deyip yanıp küymese, şişme suyun uçlap işkende, yüreğinde şatlık sizmese, nik tuğansın kışı dünyada. Bakıtlı mı kışı dünyada, giyimleri yifek bulsa da, sandukaçlar sayrap tırganda, bakşalardan güller cisa da, bir tapkırda kaygı görmese, bir mağlanıp jırlay bilmese, arıp dalgan yalgız yolşığa, türlerinde urun bilmese, kim bulgansın kışı dünyada? Bakıtlı mı kışı dünyada? Tüzügeni mermer bulsa da, hikmetleri gümüş savutta, istelinde taşıp tırsa da, kullarında siyel bulmasa, tir tamçısı bitin yumasa, ömür boyu ikmek aşap da, tızlı tirinin temin duymasa, tuk bulgan mı kışı dünyada? Bakıtlı mı kışı dünyada? Tırmış yılın jırlap ütse de, asıl yarların avizleri muhabbetin bile gitse de, muhabbetinin kadrini bilmese, üz yırtına bala kilmese, irten tırıp, kileş yılmayıp, etkey deyip girip girmese, nik durasın kışı dünyada? Bakıtlı mı kışı dünyada? Şiş yerlerde sultan bulsa da, gümbezlerin bize altınğa, asıl taştan saray kırsa da, tuğan jirin kaytıp gülmese, tuğan jirge yatıp ülmese, yazlar jitkeş, şeşek uyarga, kabrine dostlar bilmese, nik yaşagen kışı dünyada, nik kilgensin kışı dünyada, bakıtlı mı kışı dünyada? Çeşekler Buğa hakemiyetinden getirdiler. Bizde yana kaman dışlı yaşlar geldiler. Buğanı yanartabız. Marat Azadoviç bizden glava mına bizden yaktaşlık reisi prezidenti bizden. Hayır, ben iş prezidenti bilem. Rossiyada birisi Putin, birisi Minnikhanov, Rustam Nurgaliyevich, ham birisi Irik Munirich Zakirov. Mikrofon bilmem. Mikrofon hazır şöyle. Hayırlı iş, hürmetli tomoshabinlar. Biz bu ağalar bugün bu şiiri bayramga keldik. Rail iddarishni qutlaymiz. Birinchi adımlar yasay, avangardist. Qayshandir Rossiyada bunday formatda çıkış yasalar elbette buldular, hem var, ama lakin Tatar sahnesinde min hatırlamayım. Bunday kişilerinin buluğun belki min hatırlamayımdır. Aksımı şeyler o kövrek bile. Biz tiyatrının bu tiyatrının былтыр 100 yıllığımızdırdık. Şundan da 100 yıl ilk Rusya devleti resmi ruhsat veriyor bu da tiyatr açırga. Tiyatr açıla, işli bir iki diste yıl, ama lakin yıllar ağır, yapıla, hemine soğuk yıllardağına, soğuk 2000'li yıllardağına başında biz yanadan Rail iddarishning tirishlig'i bilan, onun yugurib yürüyü bilan tiyatrning binası buldu, truppası buldu. Endi har davlat tiyatr degan ismi de buldu. Hem onun donu
Рәсәйнең границаларын узып, киң дөньяга таралды. Бу гомердә күрмәгән театр фестивале булды бездә. 300-гә якын төрле шәһәрләрдән, төрле өлкәләрдән, төрле илләрдән буга килеп, 2 атна артык театр фестивале уздырды. Ул да булса яңадан башлап йөрүче Раил Илдарович Садриев. Һәм инде менә яңадан үзе дә әйтте, мин дә әйттем, авангардист дип, шуннан да шушындый шигъри кичәләрне яңадан сәхнәгә өндәп сәхнәгә чыгаручыларның беренчесе ул яңадан яңартучыларның. Әлбәттә, беренче кыймак кытыршы була диләр, бардыр, тәнкыйть итүчеләр дә бардыр, әмма ләкин һичшиксез аның талантлы кеше икәне, аның дәртле кеше икәне, аның талантлы җитәкче икәне күренеп тора. Раилдар, сиңа бик зур рәхмәт. Без сине котлыйбыз, халык артисты дигән югары исем бирелде анарга. Гомумән без горур чөнки быел менә Раил Илдарович халык артисты булды, Фирдәүс Султанович Муртазин халык артисты булды. Ринат абыйның шоуга килеп Симбикә операсы узды һәм булачак, яңадан кабатланачаклар. Бу халкының, бу талантларының Россиянең, татарның культурасын үстерүгә һәм Россиянең культурасын үстерүгә өлешләре керә бара, гаять зур. Без шуңа горурланып, борны күтәреп, әзрәк масаеп та йөрибез. Рахмат. Хөрмәтле дуслар, менә чынлап та Раил үзе дә әйтеп китте, шигырь яңадан сәхнәләргә менә башлады. Заманасында без әле яшь шагыйрь булып йөргән вакытларда, 60-нчы елларда шигырь стадионнарда иде, спорт сарайларында иде, яңгырый иде һәм җәмгыятьне тәрбияли иде. Кешене нәрсә тәрбияли? Кешене ата-ана тәрбияли, кешене мәктәп тәрбияли, кешене урам тәрбияли, кешене табын тәрбияли, кешене күршеләр, дус-ишләр тәрбияли. Әмма ләкин шушы тәрбиядәге иң зур корал булып барыбер шигырь санала. Шигырь белән тәрбияләнгән кешедән дә матуррак, җаны матуррак, күңеле матуррак кешене мин күз алдына да китерә алмыйм. Менә карагыз, берәвегезнең туган көне булса, я кемнедер башка бер сәбәп белән тәбрик итәргә теләсәгез, сез шигырь язасызмы, язмыйсызмы, кемнеңдер шигырен алып булса да, ул кешене шигырь белән тәбриклисез. Шигырь белән тәбрикләргә яратасыз. Чөнки шигырьнең гаҗәеп дәрәҗәдә кеше күңеленә матурлык алып килә торган сихәте, халәте, сыйфаты бар. Шуның өчен менә шигырьне яңадан сәхнәгә алып чыгу мәсьәләсен күз алдында тотып, мин әлбәттә язучы буларак Раил Садриевка зур уңышлар телим. Менә аңа хәтле безнең Айрат Арсланов булды, нәфис сүз остасы. Рәшид Сабировлар, башка кешеләр, шигырьне сөйләүчеләр булды. Гаҗәеп дәрәҗәдә Илдус Әхмәтҗанов Тукай шигырьләрен йөрәккә үткерлек итеп сөйли. Әмма ләкин башыннан алып ахырына хәтле шигъри спектакль бирү менә соңгы елларда беренче тапкыр кабатлана. Бу матур бәйрәм дәвам итсен иде һәм ул күңелләрдән күңелләргә күчеп, башка яшьрәк артистларында җәлеп итсен иде. Шигырь яңадан сәхнәгә кайтып, сәхнә аша сезнең йөрәкләрегезгә үтеп кирсен иде. Шигырь белән тәрбияләнгән кеше чын кеше. Рахмат.
Rahmat sizge. Bu ayaktaşlık jamiyeti bizim bir Türkiye matır alar üzeri avangard. İn alda barabız biz. Respublikada bütün yaktaşlık jamiyeti arasında. İn uyuşkan jamiyetlerin birisi. İn tıplı, in şunday kışlı jamiyetlerin birisi. Miyanın ortasında kaynagan var. Mana bu Akşarlık gazetesinden hem al barışı evet bizim Egerci kızı Alpina Akşarlık gazetesi bu şeşekler şundan şikalatlar şundan karışık. No jamaat bulay. Tüzdigiz. Tüzdigiz şu. Benim bir iki rahmat etem hazır. Benim bilen iki zavod yeteklegen bir buravoy. Evet. Sovetlar Soyuzu'nun sport master. Şu kadar kalasal tecrübe çıkan kişi Reis İbrahimoğlu Erullin. Ben onda oturalım. Evet. Bu zanın bile endi karşısında yıllarda bile Reis İbrahimoğlu. Lik zor rahmat sizge. Rahmat. Bizim Kiev. Benim barbar canға yakın kişi aralaşa тұрған kengеш бере тұрған кісілердің бірісі ол Kazan evet түзушілер архитектура КГСУ деп аталады университетінің ректоры Рашид Құрбанғалиұлы ол бен келмеді сөйлеп Хаманың командасы коллективі менің мында достар мында теге халық тілінде айтсаң әйтемен халық тілінде аны журналда жазып шыққандар Сейін Бекер шулай Қазанның һәм Татарстанның ең главный не babacısı. Urolog. Bunda Baybekov Raşit Salih Ultra. Evet. Bunda vraçlar, vraçlar, dostlar varsa. Min big zor rahmatlı. Benim şu kadar dostlar ki Allah'a şükür. Şuna bulsunlar. Ferit Miftah'ım bunda. Avuldaşlar. Ben bargızda. Ne bulay? Mene bu şahireni min kürgen kişi değil. Ne küresim kile. Ezlep karadık. Çok internetten tapamadık. Big tizgine. Mana bu şiir anıkı. Ham şunun bilen biz Turguna hazır. Ahırına geçip barabız. Kimге de rahmet etmeyen olsa ama şu anmağız. Çünkü bu şunday halet, ben barızdan şu haletini tileyim. Fizaliye Devlet Gereyeva. İnternetten taptım ben bu şiirini. Yaşısı kile her mizgilini yata yata tatlı tamşıydı. Yuka kalgan gümür yumbakların havalanmı aşıkmışa sütü. Dünya yüklerinden aranası Buşatası tırmış dilbügesin. Üzünden de zurak yükünü tartıp kaşan yığılasın kim bilesin. Karşılısı kile her bir atar tanrı ufuklarga künlü zadası çeçeklerinin sirleşkenin tınlap hatfe bulunlarda bir yatası. İyi yaşısı kile her saatini bakıt itip kabul ite her bir atar tanga her bir gitar künge her sekundka her saatka rahmet eyte 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 eyte. Rahmet muhterem tamaşaçımız. Rahmet Kazan, rahmet. Bizning kollektiv, teatr kollektivi barsıda kızlar, yigitlar. Mana shunday kollektiv bar bizda. Allohga shukr. Bar qizlar kim bo'lishgan. Rahmat Kazan. Tut. Hasan Tufan, Sara Sadıkova. Unikal şiir ham jur. Şu kadar kadırlı.
kişileri ak bulup saf bulup bizde kalsın Kazanın kadirli kişileri Туған ел шақырған сұр юлларға кетербіз таңдарда біз мұнан ұзатып қалырсың бізді қасаң баласын ұшырған құш сыман ұзатып қалырсың бізді қасаң баласын ұшырған құш сыман Yaşarбыз туған жер туфрағында Қырларда, иділде, деңгізде Исән сау болсынар балалар деп Қайырлы yolu тіле ел бізге Исән сау болсынар балалар деп Қайырлы yolu тіле ел бізге İdilge jeyilgen aylı yoldan Tınğına mıngına jırağa Sağınırız dostlar bu kişilerini Şeşlerge şal kürgen şırdada Sağınırız dostlar bu kişilerini Şeşlerge şal kürgen şırdada Al güller sibegüz bizden yolga İdilmen irdelge jillere Ömürge mengüge istep alsın Kazandın kadirli kişileri Ömürge mengüge istep alsın Kazandın kadirli kişileri Kazandın kadirli kişileri Rahmat Filarmoniya коллективіне. Қадим Назириш, сеңа достым. Қадим шошы филармонияны нинди мархаматлы бинаға айландырды. Бүтінісінің келесі тұра. Филармония коллективіне айрым рахмат. Келесі шоға көрер. Сау болыңыз. Рахмат сізге. Sizning yılmayuını көргәч, йөрәктә ут кабына. Sizning өчен һәр вакыт Татар информ 1990 жылдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.